Mimi nasema asante. Hindi ya igongona ria kurugurio gwa tabarira ya mai ma kurima mwena wa Kiambere niho aikari a guku mareritururire niundu wa kiria marauga ni kwaga gukinyanirio kwa wendi wao. Kuringana na aikari maneanire migunda yao kuhe mweke wa waki wa ndemu ya 7 Fox no matiganire na marihi. Hapo wakakuja wakatuambia tuondoke kwa mashamba na tukaondoka, na sasa kufika leo tunalia pesa yetu ilitishwe na tulipwe. Niturenda wa mundu wonde ngitutethereria even the human right marikirire undu uyu na nigetha matutethie uma na nigetha woneke ati mugunda tutiarivwa na twanengero pesa nini na gutiura ciana tutethia tondu tuli enge. Guikarania kwao na urugamiriri wa ndemu ici Tarda marauga ukoretwo uri wa haranio na riu marenda Tarda marenge mugunda wa muigana wa ciringi 500 iria marihirwo ucio ungi macokerio. Ati mundu agitukira mugunda wa Tarda na te mugunda ni kithaka gya andu ugendo kiaruku wewe ruma nikava manuke kiwango kia mugunda wa ngiri 500 arafu ucio ingi matucokerie tugaire a member makirani tone mathiite mbere na guciarana. Murugamiriri wa Tarda ni aranire kurumirira uhoro uyu niguo aria matarihirwo makinyirwo ni mbeca ciao. Fortunately, mimi mwenyewe I was here during the time of the compensation happened. I know it very well. I know the problem we had in Masinga, that we hear if there's a problem, it is could be only 1% or less than 1%. Masinga tukukua na shida, hapa kuna shida. Commissioner wa kaunti ya Embu Abdullahi Galgalo ona kuri uguo ni arutire aikari mukana wa kuhuthira mugunda ucio na njira o yothe akiuga thirikari ina mfango wa kurima mugunda-ini ucio. Hiyo ni shamba ya serikali ambayo italima na kutulisha sisi. Na hii serikali ni yenu. Adua nyumba sikizeni vizuri. Mugunda uyu ni wa makiria maeka 500. Handu-ini ha Inoro TV njitagwo Gathoni wa Jehia. Yes, siku nyingine